Laka ke Hawarkhat constituency long SDC pen ki thorduna candidate khai ranaswar tim long perangke tum kamridam la bangso perangke tum kamridam hot SDC pen ki thorduna candidate akhai ranaswar tim hoin pen perangke tum panang pachini duna tengke Hawarkhat constituency long ba khai mate bengalia tum si omuna la si karbi akhai mate traperangke ni swet pen leto nang la pen Hawarkhat constituency long BJP asong apan ke parem je pan bori pon ije la pen SDC asong si cepai vekji pusin inje pon la pen EPSL je asong ke karbi akhai bong vote ke thak duna panchot lo puta ninje pon la pen Hawarkhat constituency long BJP asong pen ke karbi akhai tumta BJP candidate hang dun lo kopia pochi karbi akhai pan BJP tiket tipon pitet lo la ke karbi long ke pavir ja biti lo pusin inje pon la pen kado kawe Hawarkhat constituency long karbi akhai bong ning sibet dolo nang la pen cherap chitolon pon lo nang la pen SDC asong pahai vek lo nang pusin inje pon SDC asong jongsi haiter lo pulodang te hempre galam pachun vekji pusin inje pon alang lipen ka ninja alam arju ponik sana news report luti ki news karbi anglong tang sir non ke bangji karbi anglong Thomas council emisi kelegalong laka kep Hawarkhat constituency penang tum SDC asong ben kanchi sik sedang bondo ikla sir sik sedang kala sonlo itum ke BJP dan Kongres ke pakran bodi parti an ke bodi itu tang te nang tum la strong opponent mi komari nanu apa terong ke BJP itu BJP nanti nang tum la Hawarkhat constituency long pen ke klaim ke dam la puson optak campaign optak tum kan ready do ikla sir la campaign apa tak non aku ke la karbi yang long thut la karbi arong an ke itu meja itu SDC akan meja biji na tum nan karang ji karbi anglong Thomas council long na tum khai jeng ring ding masaram kar rada Hawarkhat constituency pen ada hat constituency kan ke haji pu ekdom puthi bude kita ke haji yang ring do karbi angbong la SDC long pan kachito do iklo sir non ko ka thaglong ke 60% ke kachito dolang kenapa dolang de nang tum se Hawarkhat constituency pen haidat pate nang tum haidat thik UPP se Hawarkhat constituency am kangalong kaching thora molo poson de koni ji sir la ke kating thura bang ke pas ni tum isu ke autonomous state ba kalite separate pas isu la so isu long asal sang dunia pan mane jakong ini na rat aja kong lapen government aja kong mo itumle rat tari long council do long plante lagai government ahin penda rat government ni aja kong beta itu an boripo plus ke rata non jadi bang ko nang itu du bang dan waktu bang fikep nang itu di la so kasi mane jakong ini kurang tang la jakong ini tang te itum kemang 244 artikula bang kepacung koni sampai si hedung akadu tande sir la article 244 epo ruling government te BP sarkar tum la manifesto long la bangsu alam te to kon pide thang ki pise pe sir atu la pun manifesto long la soalan ke tupeden okay sir la pun ke la BJP puno Lihin pen jongjung ke 100% lo. Lapan ladak Hawar ke hat ke du. Bituma kar bituma Hawar ke hat lo. Tenong Hawarkhat constituency lo moke. Jadi jumke kar biken majority. Mon sida pini. Ha BJP da Bangali candidate hangtiko. Angpara Bangali jo takadila lage ha angtanamunit. Dan Kongres benta angtanamunit sikiti. Si lokal ke SDC asong robis satu celo si alang li long serap na studun penang do tapi non sam ke SDC pen BJP si nanti nari tumin pen la BJP ruling government panel tumin pen keparem pon dak lakha kep Hawarkhat constituency pen keparem pon je pan kupi mata pon isa awar side do lake strategi alam mulo alam kan
sob makai itu nang thanet bon sita itu non la BJP van ke par MG ku ajoy ne kado kabe asong kado we akai anta itu SDC yang sudah itu dulu lapen kebang ji Karbiang long termas konsehar konstituensi long benang tumko anci siksa dang pon dulu sa itu kaji siksa dang ya cepat haji bhange unan le bor ilo along lapaan lo non beneng non apor hut ke damtang apor hut asan asiniri bangwe dan non apor hut bangke itu Karbiang long autonomous council election tenong Haurahat constituency long bangke akhir tinta nonang hang etlo BJP group upelo Kongres group upelo la local government termasuk administratif SDC masih nang etlo benang cing wailo itu si pacet tangun elang non mat sia por dola itu cong hong cepan ning ding lo elang itu am se ali rakam kudun ko nak pa haidin kan bor ibo la per itu la BJP song budget benjong situm private dulu abut elong bet nang le do ko de ke hayang ri ketik itu dan kontes ni la ke confidence yang tinang tem la rong ro bajo campaign kita ko pini kasik sak lapuson dek musa kasik sak ke doji galilo nang ke hang lok lu nang kang tom lok lu bilong tu wang beda asamis arong buru arong nepali arong adivasi arong nang kang tom lok lu bilong nang tanah nang pa beda tu wang bang beda bilo porong cipi beda usi nang ka satu lok la ngai tem la harakat konstituensi pen SDC asong pen koan awat pen sai pon igisa ke highway margin abut si haji itu margin abut si haji kan highway ji pening mangke ate kacil arti dia sentimen do political sentimen do he sentimen do bangsa aja ini si bini buru tunggu kai itu mangbe antara 80% buru itu mangbe 90% Asamis itu mangbe 60% Adivasi itu mangbe 100% Adivasi itu mangbe Karbi long 95% Karbi itu long deh. Puluhan teh itu ke haji yang ring do, lapen rat nunda cini SDC song long ke tangkalong nunde dunta. Yuki posi nangit dulu. He pan long ri pan join peneng ke ha angtan pen ke cesu sida tiket nang ke long. Ha kongres dunta ha angtan amuni sidang muni cini ne pin duki mang tiket nang ke long. La soja ne chokha thai we lukel ani wang te daksi theklong itu. Amen pen, SDC kandidat fansi, di ongdong atun ke bonan piduni fansi, kisik sedang. Nilip Kongres kandidat akai Samson Intia metang hemlong perang ke amai ke papon. Lakain korapon nilip konstituensi ke parlo. Koila matiarong nilip Kongres kandidat akai Samson Intia metang asemlong perang ke amai ke papon. Posika ceklo ni faisiar ni. Chukela Higher Secondary Patro Aklamalong Asab Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Nele Constituency long BJP Asong pen Karjap Dona candidate Akai Pobitro Rong Pepan Vote Kere Kehang ke Pangrum Masapan Kewa Apot CM Apan Congress candidate Akai Samson Tika Chero Pajerpon Pirang Kemelong Jasmet Pech Kejong Ponolam Teke Lapuenlo Nilep Constituency ke Papina di Malong Mantu ne penda Chukela pen Borpung Tarapung Atwar Mesen Kacirang Atwar Chalama Bang Awe Pinlang Lapen Colonial Lang Roy Koi Putalong Para hari kitab Japan, dolong kita kikim pon Japan asam masem Dr. Himanta Biswa Sharma apan chuneng ripon, lapen nilip ahawar kacing tu, awar sai kiklem pon Japan ta chuneng ripon, nilip BJP party ningkan poi meceng hoi kite dapian ta kacing tu awar se thepon long leda jok, laki kete kejonelo pota Samson inti ex MEC Pobitro rong pe apan jongpon, nilip along kete serabang potum Karbiang long termas kuncula long, meceng hoi kangi dun Japan apuna jak kecok tum dopiglang. Lasinon apong nilip konstituensi along Karbiang long termas konsil kelek hoda bangke emis larponang puta nilip konstituensi kongres candidate Samson Intin pen pirang kating no ninje pon chokela pen pilik tisul minus Karbiang long Amar Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma nilipot ahibo ami nilipor raইজে তেখেতক আদৰিছো আমি খুবেই ভাল পাইছো অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ জাগাত ভিজিট কৰিব কিন্তু আপুনি অহাৰ লগে লগে আমি নিলিপৰ ৰাইজৰ হৈ আমাৰ কেইটামান ডিমাণ্ড আছে আৰু আপোনাক আমি অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ ডিমাণ্ডবোৰ আপুনি
পূৰণ কৰিব বুলি প্ৰথমতে নিলিপ ওভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট আমাক লাগে শিক্ষাই হওক বা স্বাস্থ্যই হওক বা পানীয়ে হওক ওভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট আপুনি ইয়াত আমাক কথা দিব লাগিব আৰু 2 নম্বৰ হ'ল আমাৰ নিলিপত ইয়াত 70% আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ আছে আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে আমি ST হওঁ আমি ট্ৰাইবেল হওঁ গতিকে ইয়াত আমাক কোনো মাইনৰিটি ষ্টেটাছ দিয়াটো আমি নিবিচাৰোঁ আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ফেমিলি আছে বহুত গতিকে তেওঁলোকৰ আগত আপুনি কথা দিব লাগিব যে ধৰ্মৰ নামত বা আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ ভিতৰত আমাক বিভাজন কৰিব নালাগে সেই অনুৰোধ আছে আমাৰ গতিকে আমাক ইয়াত মাইনৰিটি ষ্টেটাছ আমি মানিব নোৱাৰোঁ এই কথা আপুনি স্পষ্টকৈ ক'লে ভাল লাগিল তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ৰাস্তা পদূলি খুবেই বেয়া গতিকে আপুনি এটা ডাঙৰ কথা আপুনি কৈ যাব যে চকীহলাৰ পৰা লাংলকচো ডকমুখালৈকে এটা হাইৱে লাগে আমাক আৰু কল্যাণী নদীৰ ওপৰত আকৈ ফুটাত যিকোনো হেৰি আছে আমাৰ বহুত ডাঙৰ দলং এটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আপুনি পূৰণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু 4 নম্বৰ হ'ল আমাৰ MSc পবিত্ৰ ৰংপি একেটা 5 বছৰ MSc হ'ল গতিকে তেখেতেও একো কৰিব পৰা নাই আৰু আমি আগলৈ জানো যে এখেতে একো কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আপুনি এখেতৰ কাৰণে প্ৰচাৰ নকৰি পেলাই ইয়াত নিলিপৰ ৰাইজে যাকে ডিমাণ্ড কৰে আপুনি ক'ব লাগিব যে কোনে কাম কৰিব পাৰিব ইয়াত নিলিপত গতিকে পবিত্ৰ ৰংপি এই 5 বছৰ একোৱেই কৰিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰ হ'লেও ইয়াত একো কৰিব পৰা নাই গতিকে আগলৈ 5 বছৰ তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াত লোকৰ কান্ধত বহি থকা MSc আমাক নালাগে ইলিতুমালং বি লাকে নিলিপ MSc কনষ্টিটুৱেঞ্চি লং Chief Minister of Assam Kebang Cheng Lo Dr. Himanta Biswa Sharma Alangli Kebang Ilitum Lili Barata atau Beta Ilitum Ningarong Lo Chihok Lo as Chief Minister of Assam Sita Ilitum Ki Pudunji Bakadi Biman Duji Ason Ho Lake Kechengsi Lake Ilitum Dak Overall Development of Nilip Constituency La Ilitum Hanang Chichak Nai Alangli Dak Kebang helicopter pen ke bang ke ilitum kelangi arong abe ilitum da school besanangi kijunalang besanangi sekachalang adi besanangi lahai towar besanangi lahai ilitum han nanti cak nangi lapen ke second point bang ke ilitum nili balong ke 70% ke ilitum Christian sikyong lasi karbi Christian lapen karbi aron badim के इलिटुम के इस्युए लसी क्रिश्चियन अटुम के माइनॉरिटी काली आथे इलिटुम खान STH स्टेटस नंगे पिके लाके धर्मो के लांग पहले नंगे पिके लसी थर्ड पॉइंट बांग निली पुदाम जी लाके इलिटुम तोवार इंग्लों अजो इदम अतवार अबे कचेहला अतवार अबे lasi coki hola pen ha lanlokso ha dogmukan tuwar ke the kacheleng pung tuwar ilidom kanang pinanghi la pen ke koliani alangroy angsong dolong akete tanang kimpisi ilidom pan cheleng pun tuwar nang pajok nai la pen ke 4 nomor point bangke pabitro rongpi ke ningkan pho MSc joet lo lasi alangi ajat ta claim thekhe ke claim thekhe amunit puke ilidom jidi pamelo lasi non ke bangji aru ningkan kota e pabitro rongpi panse ako MSc PPT ko bangke nili pasor ke kachilu tatwar si kachiri ko lasi Dr. Himanta Biswa Sharma alangli nili pen nili palong nili barat panjang se kiching hon binong kolonte pabitro rongpi panke MSc pahainang ji puke alangli dadat nang campaign pedat banang prosar se data sonde ili tumni arungi nili packaging thru nang ya pan ladak I am dan kere IMC tadak gedolan keklaim thekadum tadona alang nitum kanji keklaim award saipin ini lansi Himanta Biswa Sharma Chief Minister of Assam pan ini joni ini